Kei te kaha whakahe ētahi o ngā māngai whai mana o te rōpū wāhine Māori toko i te ora, i te hiahia o Hannah Tāmaki kia whakataetai ia i te tūranga toi hau o te rōpū. Kei a Irena Smith ngā whakamārama. Kua wiki tōrea a Hannah Tāmaki i tana pakanga ki te rōpū wāhine Māori. Engari kaore pea e riro i aia te tūranga toi hau. Where is this all coming from? It's all manipulation so as to accept and understand her nomination for presidency. Ko kahurangi Georgina Kirby tētahi o ngā prehitini o mua. Ko ia hoki tētahi o ngā kai tautoko nui i te rōpū. Kaore ia i te whakamā ki te whakapuaki i ona whakaaro whakahe. I just find it a little bit concerning that that she wants to be the president when she hasn't really done anything with our people, only with the church. Nō nā tahira i whakarongo ai te kōti teitei o te whanganui a Tara ki te amuamu o kawa a Tāmaki. Hei tāna, kaore i tika te mahi a te rōpū ki te whakakore i tana tū. Nō nā nahi i puta ai te whakatau a te ture, a i whakai ki tā Tāmaki. Engari kaore te kōti i whakai, he mana tō ngā rōpū te kaumātoru e whakatūrea e Hannah Tāmaki ki Tāmaki Makaurau. E ai ki te whakatau e toru noiho kei te whai mana. We will send out the new ballot papers. Her name will be included. E hea nei ngā wā e kōrero ai ahau ki te hekere tari o Hannah Tāmaki. Tērā tētahi wā i whakaaro mātou, ai ka wā tea ia ki te whakautu i a mātou pātai. Engari mea rawa ke kaore ia i wātea. Kei te whangatonu mātou i tēnei wātonu, kia wātea a Tāmaki ki te whakautu i ngā whiu kōrero. Ngā whiu kōrero pēnei I ēnei a Georgina Kirby. She'll have to do what the rest of the organisation wants her to do. She doesn't stand there and rule us like she thinks she's taking a church service. Hei te timatanga o te mahuru tātou mōhio ai, ko wai te prehitini hou. Irena Smith, Te Karere.